Dina Senin sing gedabrak gedhubruk guys. Perasaan mbek wingi Minggu kok saiki wis Senin bae. Arep beres-beres bae, rasanya males banget guys. Engko disit lah ya. Tak ngumpul nyawa disit. Lanjut inyung buka korden karo jendela. Egin petang dedet guys. Lah wong egin jam 5. Lanjut korden karo jendela ruang tamu juga tak buka guys. Korden karo jendela kamar mburi juga dong. Lanjut anaknya digugah dela bae Wisma dan pentar kek sing wadon disit sing tak gugah. Lanjut anaknya lanang juga tak gugah. Lah wong wis 5:30 kurang ya kon sholat disit. Bar kue inyong lanjut nyapu kamar mburi disit guys. Lanjut nyapu ruang tengah ruang TV aja kelalen longane disogrok-sogrok ben resik kabeh guys. Lanjut kamar ngarep juga tak sapu. Perasaan Miki gin peteng kok delabai padang guys. Lanjut ruang tamu juga tak sapu gue akeh banget resek guys. Ya pripik ya semut ya tai tikus alah blegidi guys. Lanjut turunane juga tak sapu ben resik kabeh ya wis disit guys. Bar kiye inyong lanjut masak.